Welcome to KBM Review. Nengkong ngakuaban ai kublai kerpang. Ya pi baro ki subscriber ki bala ai jin kershan ya kane ka channel ka jongi. Ngasaptin sama. Letip kebayu papi ngamano kamu cakri yang pi. Ha. Naliang yang ngahatin sa. Waro ya kalampe nyalor oke. Ngakam gabay obro akut nsen sapsok bahake. Tangwa lebay. Tangwa pa punai te kaman. Kalau ang spa arau te tuba. Pada ongo kan le bayak wala wastat ke watim untuk bro ya kala wastat ni baik nalaka baman le islam dia ikram kami Arun ka ham kelambat orang untuk sedang le depan cuai oi pi meski hampir sah pinangnya ni pinang baik na ai te kat ke jinglong ke mi te yok ro de te pe mai te la ji te asok ma khan ma ker mi kuna ker mi thiệt đi kém này Arun ka no chỉ thao một chân anh một chân chỉ chân anh thao một thang để im sương mà kami hamba ngante bang demi untuk tang dengan senang lai cerita biar dia cambaki kamu lah merawat iya lah kita ngajak lah biar kedor apa kami ada raya ni cakri ni para nunjanga senang ini usia lagi senang yang ada penik senang ni jiwa nyangan dekat senang yang dan dikanga Kian ni, kemana ni? Kemana ke sana ni?
kalau ngam ke bad dir hun ka. Kamu ngam ne? Kan ini lok. Hol ngam kan le. Kamu le. Di musik no. Cok ai ba. Mau kemana mau me? Oh, toh he biang he. Bom empor de kam ne. Kesengi ko kerpang tam. Hey kimen, hey snobha. Let's play the music. Paralog bait lada pia internet iki program ki bang ya pen i hang ne ngakerpat jur ya phi ba pen ya ai ka jingkershan ka ba pura ka jong phi da ka ba like bat share ya kane ngin saya shem biang hakawai pat ka episode kublai shibun kublai shih jarngo